Nedavno ste dali izjavu koja je dosta onako jako odjeknula kad ste, pa doslovce ničim izazvani, spomenuli Hajduk u kontekstu Jugoslavenskog kluba. Čemu ta izjava, pogotovo u 2023. Pa znate da će, pretpostavljam da ste znali kako će to odjeknuti. Čekajte, to je. A niste čuli kad sam pohvalio da Hajduk ima najbolju publiku? A to je jedna stvar, nema to veze jedno s drugim. Ajde da kažemo sada. Prvenstvo da kažem. Bez obzira šta sam ja politički koji jesam, taj koji jesam. Šta mi stalno tu Jugoslaviju kad neko spomenje? Pa gledajte, nemojte sada mu reći. Pa svi načelnici HDZ-a su bili sekretari partije. Je li tako? Je li tako? I sad se mi, Tita Jugoslavije, pa čekaj, još njih nismo dostigli. To je moje mišljenje, koji sam HDZ-ovac, osnivaš HDZ sve skupa i u Matici 17. Još nismo to. I mi stalno pljujemo na Tita i bivšu Jugoslaviju. Mi smo sami sebi najveći protivnici. I zašto sam rekao, pa Split. Pa Split koliko je imao šta? I to nije sramota. Split šta je imao Srba tamo i šta je to. I ti to Kirigin šta je utakmica igrana sa na Visu i sve skupa. Pa i Franjo Tuđman bio predsjednik Partizana. Jel je? Ali rekli ste bili da je... Pa Hajduk, čekajte, pa je Jugoslavenski bio Partizan i oni su bili tu. Pa evo, igrači iz Haska građanskog se išli za Partizan igrati, jel tako? Yes. To se znalo. Dinamo je bio hrvatski klub, kad si rekao Dinamo, onda si zna da si Hrvat. Kad si rekao Zvijezda, onda si Srbin. A Partizan i Hajduk mogli su biti umiješani. Partizanovci bili svakakvi. A mislite da recimo u Splitu nije bilo velikih pravih, ne znam, ni možda ljudi koji su nastradali zbog svog hrvatstva da su navijali za Hajduk? Pa dobro, u čem je sada, šta je to sramota reći da je bio... Ne, samo kažem da je to dosta odjeknulo u javnosti. Ali zašto je to sad sramota reći jugoslavenski klub? Zato što ne znam na što ste mislili konkretno, jer... Ne! Ja sam bio šta je. Pa Jugoslavenski klub, tako je, gledaj, oni su bili tako... Pa i Dinamo je tada bio više je bio multinacionalni klub. Pa dobro, ali u Dinamu su također bili članovi uprave, visoki uglednici iz tog socijalističkog vremena, jednako kao i u Hajduku. Na koncu Dinamo se zove Dinamo, Hajduk se zove od početka Hajduk. Na koncu Hajduk je 45. godine, koliko ja znam, a znate vjerojatno i vi, odbio je biti filijala partije. Čekajte, jeste čuli onda kad sam rekao, gledajte, ne želim sad praviti nešto, ja cijenim Hajduk, cijenim sve kluba i Zvezdu i Partizana, cijenim bez obzira na to. Ali to je istina, šta imam sad mi to rolše reći, ako je to bio jugoslavenski klub? Zato što se našlo... Onda sada Franjo Tuđman nije bio smio biti predsjednik Hrvatske, jer je bio predsjednik Partizana. Da, ali dobro znate kako će takve izjave odjeknuti u javnosti. Pa to je istina. Pa znate šta je najgore? Bili su nekad veliki ustaše, veliki partizanovci, sad su veliki Hrvati. Pa dosta mi je tih gluposti tako. Budi čovjek, to je najbitnije. Ma da, jasno, ali zato samo smatram da možda nije bilo potrebna ta rečenica. Znači, ne smijemo reći istinu. Ne smijemo reći istinu. Šta sada? Dobro, neki će se složiti, neki neće da je to istina. Pa šta, istina boli najviše, u tom ja zato kažem, istina, ništa ne boli kao istina. Je tako?